Pacea Domnului. Мир Божий. Ne bucurăm să fim împreună câteva minute în această seară. Радвам се да бъдем заедно с вас в тази вечер. Și mulțumim Domnului că pe aceste vremuri complicate, И Domnul Iisus e în control. благодарим на Бога, че в тези трудни времена все пак ние като вярващи знаем, че има една ръка, Христовата ръка, която контролира всичко. Aș vrea să urmărim cu atenție câteva rânduri din cartea lui Ioan. Искам да прочетем няколко стиха от Евангелието от Йоанна, La capitolul 2, втора глава, de la versetul 13. от 13 стих. Așa. Zice, Paștele iudeilor era aproape. Iisus s-a suit la Ierusalim. 13. 2 cu 13. Ioan 2. 13. 2 cu 13. Да, 13. 2 cu 13. И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус влезе в Иерусалим. 13 стих чета от 2 глава на Йоан. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi, porumbei, pe schimbători de bani șezând jos. И 14 стих. И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби и тия, които седяха и разменяха пари. 15. A făcut un biș de ștreanguri și i-a scos afară din templu, împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. 15 стих. И направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете, и сипа парите на среброменителите и прекатури трапезите им. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorii. И 16 стих. И на тия, които продаваха гълъбите, рече: дигнете ги от тук, не правете бащиния ми дом, дом на търговия. Când a intrat în templu, care era locul de întâlnire a Tatălui Ceresc cu copiii lui, Когато влезна в храма Исус, това беше мястото, където Бог се срещаше със своите чада. ce a găsit? Какво намери там Исус? Numai loc de întâlnire între copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu n-a găsit. Намери само една среща между Божиите люди, но среща между тях и Бога нямаше. Dorința de îmbogățire a preoților, a conducătorilor religioși, Желанието за обогатяване сред свещениците и духовните ръководители, îndepărtarea lor de Dumnezeu, тяхното отдалечаване от Бога, făcuse din templul lui Dumnezeu un locaș al tâlharilor. бе превърнал Божия храм в дом за търговия. Zice că cu autoritate extraordinară le-a poruncit să îndepărteze acele lucruri, le-a răsturnat mesele, a alungat animalele și le-a poruncit să plece. С особен авторитет Христос влезна в храма и започна да разтурва масите, да гони тези търговци. Zice că privindu-l au văzut fața lui strălucind ca fața unui Dumnezeu. И тези, които го гледаха лицето му бе осветено, божествеността се виждаше на лицето му. Тя сякаш... Privirea lui parcă le citea în suflet. Неговия поглед проникваше и четеше техните мисли.
zice că li se părea ca și cum păcatele le erau întipărite pe frunte, scrise pe frunte. И те, самите хора, на които той говореше, чувстваха, сякаш греховете им бяха написани на челата им. Și au fugit să scape. И тръгнаха да бягат. După ce au alergat o vreme, disperați, След erau în като, fața judecății de apoi. след като избягаха, след известно време, те сякаш дойдоха на себе си, осъзнаха се. S-au oprit și s-au gândit, mă, dar cine ne-a alungat până la urmă? Спряха се и така си мислеха. Кой е този? Нали? Защо бягаме ние от него? Fiul teslarului. Синът на дърводелеца. Măi, ce oameni suntem noi să ne fie nouă frică de fiul lui Iosif, parcă nu-l știm noi. Колко сме страхливи, нали? Да бягаме от сина на Йосиф, сина на дърводелеца. Mâniați Разгневени, s-au întors. те се върнаха, Nu voiau să se pocăiască. но не искаха да се покаят. Acum urau pe Iisus Сега вече те крещяха на Христос. și au venit nu cu gânduri prietenoase, au venit cu gând să se răzbune. Не дойдоха с приятелски мисли, а дойдоха с своите бунтовни мисли. Zice, însă când au ajuns înapoi în curțile templului, Когато те се върнаха в храма, n-au văzut curțile acele goale și el încruntat și alungând pe toată lumea, așa cum îi alungase pe ei, nu? N-au văzut curțile goale ale templului. не видяха, когато се завърнаха, те не видяха дворовете на храма пусти. Dimpotrivă, era plin cu șchiopi, cu oripi, cu mămici, cu copii. Напротив, там видяха много народ, които куци, сакати, болни, майки с децата си. Zice că copiii fericiți stăteau în brațele lui și mângâiau fața, se jucau cu părul lui. Видяха в ръцете на Исус дечица, които така се закачаха с него. Някои го галяха по лицето, други играеха с косата му. Același Iisus. Същият Исус. Și acum despre noi. А сега нека да помислим за нас. Cum ai vrea să fie Iisus pentru tine? Как желаеш Исус? Какъв желаеш Исус да бъде за тебе? Scriptura spune, leul din seminția lui Iuda. От Словото Божие знаем, че за него е писано лъвът от Юдиното племе. Sau mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele. Или Божието агне, което взема греховете на света. E același Iisus. Същият Исус. Cum ai vrea să fie pentru tine? Как желаеш? Какъв желаеш да бъде той за теб? Лъв или агне? Cum? Мел. Miel. Da. El este mielul. Да, той е агне. Înjunghiat de la întemeierea lumii. Заклано още от създанието на света. За нас. Numai că mielul este un foc mistuitor pentru păcat. Но това агне също така е и огън, пояждащ за греха. Dacă ne lipim de păcat, Ако сме прилепени за греха или греха е в нас, pentru noi mielul este leul. това агне се превръща в лъв за нас. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, Ако прочетеме отново Божието Слово,
zice, uite aici, istoria faptelor. В Деяния на апостолите четем параграф 589. Da. Zice așa. Mântuitorul este înfățișat înaintea lui Ioan sub simbolul leului din seminția lui Iuda. Значи пред Йоан Йоан видя Христос като символ на лъв от Юдовото племе. Și al unui miel înjunghiat. И като също така и като агне заклано. Aceste simboluri reprezintă unirea tăriei atotputernice cu iubirea jertfitoare de sine. Тези два символа представляват единството между правдата Божия и силата Божия, правдата Божия и милостта Божия. Leul din Iuda, atât de îngrozitor pentru cei care leapădă harul, Лъвът от Юдовото племе, който е страшен за тези, които се прилепят или по-скоро изоставят Божията благодат, va fi mielul lui Dumnezeu pentru cel ascultător și credincios. ще бъде за послушните и верните, или вярващите и послушните, ще бъде агне. E același. Виждаме същия Исус, Fiul lui Dumnezeu cel Божият veșnic. Син, вечният. Ați spus că ați vrea să fie pentru noi mielul. Да, вие отговорихте, че желаете Той да бъде за вас агне. Ce face diferența ca pentru noi să fie mielul? Кое прави тази разлика, за да бъде Той за нас или лъв, или агне? Кое е онова нещо, което прави тази... Нашето поведение. De noi, depinde cum ne purtăm. Da, dar mai direct. Hai să vedem. Ce ar trebui să facem ca pentru noi să rămână el mielul? Нека нещо по-конкретно, нали, да, вярно е това, но по-конкретно да помислим какво трябва да правим ние от наша страна. Покаяние. Da. Покаяние. Și sora mică, cum zicea, fetița? Și să fim, să ascultăm. Da, da. Deci, să primim harul, primul lucru. Așa zice aici. Първото нещо е да приемем Неговата благодат. Това Va е, fi, така казва параграфа. da, primim harul lui Dumnezeu și devenim ascultători și credincioși. И приемайки Неговата благодат, ставаме верни и послушни. Или вярващи и послушни. Pentru cine e el leul? За кого е той е лъв? Pentru cei care leapădă harul lui Dumnezeu. Тези, които отхвърлят Неговата благодат. Nu ne trebuie bunătatea Domnului. Не ни трябва, нямаме нужда от Божията доброта. Suntem destul de buni. Ние сме достатъчно добри. Da? Да? Atunci mielul devine leu. Значи желаете така, тогава за вас Исус става лъв. Și să vedem cât de buni suntem, И dacă reușim să... тогава ще разберем колко добри сте. Nu-ți trebuie bunătatea lui Dumnezeu. Значи не ти трябва Божията милост. Не ти трябва Cum ziceau Божията доброта. evreii, nu vrem ca acesta să domnească peste noi. Какво казваха евреите за Христос? Не желаем Той да царува над нас. Căile Domnului nu sunt bune. Божиите пътища или Неговите там пътища не са добри. Pentru că ne place căile noastre. Защото харесваме или желаем да ходим в своите си пътища. Pentru acest tip de oameni. За такъв тип хора Să nu ne așteptăm că Dumnezeu, Domnul Iisus e mielul. нека не очакват такъв тип хора, нека не очакват, че Исус за тях ще бъде агне. Ne mai gândeam așa, mai aveam prieteni care spuneau, Dumnezeu e bun, lasă că...
Имам много познати, които съм разговарял и те казват, ние можем да си живеем както искаме, Христос е много милостив, Той не обича. E adevărat Да, наистина. că e bun, Той е добър, că e dragoste, че е любов, că ne-a iubit până a dat la moarte pe Fiul Lui, че ни обича до толкова, че отиде на смърт că își заради нас. dorește să fim mântuiți, Желая да бъдем спасени. că a plătit. Той плати с кръвта си и с живота си. Dar pentru cel care refuză, Но за този, който отхвърля, Dumnezeu e un foc mistuitor. отхвърля неговата жертва, неговата милост, се явява като огън пояждащ. Amintiți-vă cu Iuda. Спомнете си Юда. Vă întreb, a iubit Domnul Iisus toți ucenicii Lui? Сега ви поставям следния въпрос. Христос обичаше ли всички свои ученици? Da? Da. Și pe Iuda? И Юда? Da. Corect. Da. Правилно. Și s-a străduit să-l ajute, să-l cotropească cu iubirea lui ca să-i schimbe caracterul. И направи всичко възможно, даде му достатъчно време, за да може да познае неговия характер и да го промени. Zice că la Sfânta Cină aproape îl câștigase pe Iuda. И ни се казва, че последният му шанс на Господната вечеря му се даде, последен шанс му се даде на Господната вечеря, където още съвсем малко оставаше на Юда да се обърне, да се покае. Dar Iuda n-a cedat cu totul. Но Юда не направи това. Не се отрече от себе си напълно. Când să se predea cu totul Domnului, a mai păstrat ceva, s-a reținut. Вместо да предаде всичко на Бога, той си остави нещо свое. Priviți-l puțin mai târziu. Гледайте, нека да видим нещата малко În по-напред. sala de judecată. În sala de Bă. judecată. По време на съда, когато бе съден Христос в Când a съдебната venit зала. și a spus, cruță-l Pilat, cruță-l Caiafa. Когато хората крещяха, нали, разпни го Каяфа. S-a dus la Domnul Iisus și a zis, scapă-te! Scapă! Da. I-au zis la Domnul Iisus să se scape singur. А, Iuda l-a rugat. когато става въпрос за Юда, когато видях, че Христос е вече на съд, предаден в ръцете на тези хора, които го ругаеха и го обиждаха, той отиде и отиде до Исус и каза, избави себе си, бягай, нали, избави себе си. Zice că a aruncat arginții И хвърли парите, които беше взел. și a strigat, am vândut sânge nevinovat. И извика, продадох невинна кръв. L-a iertat? Domnul Iisus l-a iertat? Как мислите, дали Исус му прости в този момент? Sau nu l-a iertat? Să întrebăm. Той пита. Отговорете, дали в този момент Исус му прости, когато хвърли парите? L-a iertat? Прости ли му Исус? Nu l-a iertat. Не му прости. I-a spus, pentru această oră am venit în lume. Той каза, аз дойдох за този час, благодатното време му беше изтекло. Când am citit prima dată, am plâns. Когато за първи път прочетох тази история, плаках. De ce nu l-a iertat? Защо не му прости? De ce nu l-a iertat? Защо не му прости? Как мисли?
Nu era o căință sinceră. Corect. Da, значи не беше искрено покаяние. Nu i-a părut rău de păcatul lui. Значи той не съжаляваше за греха, който е извършил, а за последствията от греха. N-a primit bunătatea lui Dumnezeu. Не прие Божията благодат. Deci n-a primit harul. Божията благодат. Și dacă nu primești harul, aici așa spune. И ако не приемеш, Лео din seminția lui Iuda. ако отхвърлиш неговата благодат, както прочетохме в параграфа, за тебе агнето става лъв. Da. Citim mai departe același paragraf. Zice, stâlpul de foc care inspira groază și mânie pentru egipteni, pentru călcătorii legii lui Dumnezeu. Параграфа, същия параграф продължава така. Огненият стълб, който беше за евреите топлина и светлина, Era semnul luminii, al îndurării și al eliberării pentru cei care păzeau poruncile sale. за тях бе символ на светлина, на освобождение, Cei care păzeau за poruncile тези, sale. които спазваха неговите заповеди. Același Iisus Същия този огнен стълб Исус s-a așezat între armata lui Egipt și armata lui Israel. застана между евреите и египетската войска. Și în timp ce pe partea egipteană tunete și fulgere și trăznete От страната на египтяните този огнен стълб беше нещо страшно. Там имаше светкавици, падаха, не можеха да се приближат. Беше страшно за pe египтяните. partea cealaltă А от другата страна топлина и светлина. era lumină, За своя народ. pace, mângâiere. От другата страна светлина, мир и утеха. Da. Este Domnul Iisus de două feluri? Как мислите, дали Господ Исус е с двойно лице, двоен образ? Nu. Нещо като двуличник? Nu. Не. Dumnezeu e dragoste, Значи Бог е любов, dar este în același timp creatorul, stăpânitorul absolut al Universului. но също така Той е и Господ и Господар на целия универс. Aduceți-vă aminte când au vrut să-l aresteze în grădină. Спомняте ли си случая, когато дойде тълпата да го арестува в Гецимания? Ucenicii erau lângă el, erau bucuroși lângă el. Учениците все още бяха около него, радваха се, A venit o ceată de bandiți но дойде тази разбойническа група хора și Domnul Iisus a întrebat pe cine căutați. и Господ ги попита, кого търсите? Și ei au spus pe Iisus. Те му отговориха Исус. Și el a spus ce a spus? Cum a spus? Eu sunt. Как им отговори той? În, Аз съм. în ebraică Iahveh. На еврейски това е Яхве. Numele Аз lui съм. Dumnezeu. Това е името на Бога. Deci că în clipa aia au căzut la pământ ca morți. В този момент всички паднаха по лице. Виждате ли? Din seminția lui Iuda. Лъвът от юдовото семе се прояви в този момент. S-au ridicat cu binișorul, voiau să plece. И дигнаха се, станаха и искаха да се I-a отдалечат. mai întrebat tata, pe cine căutați? И още един път той ги попита, кого търсите? Zice, pe Iisus.
Исус, отговориха те. Zice, eu sunt. V-am spus că eu sunt. Аз ви казах, че съм аз. Нали, казах ви, че съм аз. A venit Iuda Дойде Юда și l-a sărutat. и го прегърна и го целуна. Целуна. Și n-a explodat, nu s-a evaporat Iuda. Юда не се изпари, не експлодира, нали, не изчезна. Și toți ce s-au gândit ei? Păi înseamnă că putem și noi să-l atingem. Тогава те дойде им така кораж и казаха, ага, значи и ние можем да се приближим при Și-a него. întins mâinile, И той сам подаде ръцете си, l-au legat, вързаха го. nu? Спомняте Și си. ce-a urmat? И след това какво последва? Петър. Da, Petru scoate sabia să lupte pentru Domnul. Петър изважда ножа да се бие за своя Господ. Lovește în cap, Отсича ухото на... slujitorul se ferește și taie Slugata? urechea. Значи той, слугата успява леко да направи движение и той само отрязва ухото му. Ce s-a întâmplat? Какво се случи след това? Domnul Iisus Господ Исус ce-a făcut? какво направи? Da, ca și cum nu era nimic. Да. Au căzut legăturile de pe mâinile lui, s-a eliberat Значи паднаха връзките от ръцете му, все едно, че не е бил вързан. și dacă era legat cu lanțuri, Дори ако беше вързан с вериги, ar fi fost vreo diferență? щеше ли да има разлика за него да се освободи от тези връзки? Nu! De ce? Не. Защо? Pentru că era puterea dumnezeiască. Защото е Бог, Божията сила. În numele Tatălui trebuia să se elibereze. В Gata! името на Отец можеше да се освободи винаги. Și i-a lipit urechea la loc, i-a vindecat urechea. Излекува ухото на слугата Și pe urmă ce a făcut? и след това какво направи? Și-a întins mâinile Подаде ръцете си, за да бъде și вързан. l-au mai legat. И отново го вързаха. Ce nebunie! Каква лудост! Dacă s-ar mai fi eliberat odată Ами ако се освободеше пак și ar fi făcut așa и ако само е така беше штракнал с пръст și ar fi stins, i-ar fi spulberat, и всички щяха да бъдат унищожени. putea? Можеше ли това да направи? Можеше. De ce n-a făcut-o? Но защо не го направи? Този час е дойдох. Nu a venit pentru aceasta. Pentru că e mielul Защото сега вече беше агнето și va rămâne и ще остане агнето veșnic вечно. mielul. Агнето, жертвано за El a fost човека. dinainte de veșnicii Защото той беше жертван още, този спасителен план бе направен още преди сътворението. Așa a fost planul, să fie mielul. Такъв бе планът, Божия план. Deși era Da бъде Dumnezeu agni. infinit în Значи, putere, неограничения в сила Бог. ca un miel pe care îl duci la măcelărie, n-a deschis gura. Се смири до там да стане едно агне, заклано, Lovit, batjocorit, бит, подигран. îți întorceai fața de la el. Хората отвръщаха лице от него. Și de fapt era infinitul, atotputernicul Dumnezeu. А в същото време той бе всемогъщия Бог. Întrebare. Въпрос. De ce a rămas mielul? Защо остана агне? De ce și-a dat mâinile să mai fie legat? Защо се остави да бъде вързан още веднъж? Mulțumesc. Благодаря за нас. Pe cruce На кръста l-au bătut în cuie. заковаха го с гвозди за кръста. Când strigau, dă-te jos, Когато викаха слез от кръста и ще повярвам, mântuiește-te. спаси себе си. De ce nu s-a dat jos? Защо той не слезна? Ще се заповеди. Явно авеница, ама той ще песи, няма да слуша. Кирчо?
Cum a spus? Ще са проводи Божия план, ако беше слезал на кръста. Planul lui Dumnezeu nu se voia împlini. Da. Pentru că ne iubea. Защото ne обича. Planul lui Dumnezeu Божият план e mântuirea noastră. е нашето, да бъдем спасени. Și mântuirea noastră И нашето спасение, înseamnă moarte. нашето спасение изискваше смърт. Ca să scăpăm noi, trebuia să moară El. За да бъдем спасени ние, трябваше да умре Той. Ca să fim noi regi și preoți pentru Dumnezeu, За да бъдем царе и свещеници заедно с Него. trebuia El să fie mielul înjunghiat. Той трябваше да бъде заклан, да стане заклан от агнето. Frații mei, Любезни брати и ne сестри, iubește Dumnezeu. Бог ни обича, Ne iubește Domnul Isus. Господ Исус ни обича. De dragul tău și de dragul meu, Заради Твоето добро и моето добро, nu s-a dat jos de pe cruce. Той не слезна от кръста. Și-a dat mâinile să fie legat. И даде ръцете си, за да Și-a бъде dat fața să вързан, fie scuipată. бе бит и заплюван. Și-a dat spatele să fie lovit. Гърба си даде, за да De ce? бъде бичуван. Pentru că ne iubește. Защо? Защото ни обича. Și pentru că doar așa putea să ne salveze. Защото само така можеше да ни спаси. Dacă primești dragostea Lui, Ако си приел Неговата любов, или ако приемеш Неговата primești любов, harul Lui, ако приемеш Неговата благодат, ce e Isus pentru tine? какво ще бъде Исус за тебе? Mielul. Агне. Și citim în Apocalipsă, Четеме в Откровение, zice... Apocalips 5 cu 5. Откровение 5 глава, 5 стих. Unul dintre bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 perși și peceți. Но един от старците ми каза, не дай плака. Ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните 7 печата. Da. Leul. Лъвът. Versetul 9. Нека да прочетем. Zice, toți când au auzit că se poate, nu? Au cântat o cântare nouă și au spus, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție. 9 стих четем. От същата глава, Откровение 5 глава, 9 стих. И пеят нова песен, думайки, достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ. Ce fel de leu? Какъв лъв, какъв вид лъв? Cel înjunghiat. Заклан. Și la versetul 12, И 12 și стих. ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria și slavă. И казваха с висок глас, достойно е агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение. Cum? 12 стих. De fapt, leul care rupea pecețile Значи лъвът, който можеше да разпечата печатите, era mielul înjunghiat. бе агнето заклано. Citim în Apocalips 17 cu 14, se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui. Pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Откровение 17 глава,
14 стих. Те ще воюват против агнето, но агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете. Cu ce biruie mielul? С какво побеждава агнето? Cu puterea jertfei lui. Чрез силата на своята жертва. A mințit diavolul că Dumnezeu e rău și e arbitrar și e tiran. Сатана в какво обвини в началото Бога? Че е какъв? Диктатор, тиранин, желая всеки Dacă Dumnezeu безпрекословно да s-ar fi изпълнява. portat ca un leu, Satana zicea că, uite, are dreptate. А ако Христос се беше държал само като лъв, много щяха да кажат, да, Сатана е бил прав. Ce a făcut Domnul Iisus? Но Исус какво направи? A venit ca un pruncușor, Дойде като едно бебе, безпомощно бебе. a trăit într-o sărăcie groaznică Живя един много беден și живот a arătat frumusețea caracterului Tatălui. и показа красотата, изяви красотата на своя Отец, на Бог. Și a cerut Tatălui И să помоли, cadă peste mine pedeapsa lor и помоли своя Отец, Отче, нека падне тяхното наказание върху мен și să primească ei viața mea. и нека те имат моя живот. Mielul Агнето a biruit. победи. Niciodată nu va mai apărea răul, păcatul în univers. Никога повече, той победи, за да не може никога повече грехът да се върне в Вселената. Ultimul gând al serii și apoi ne rugăm și ne oprim. Ultimul gând. Последни мисли споделям с вас и след това ще приключим. Noi toți suntem urmașii Lui. Всички ние сме Негови последователи. Cum vrei să te porți? Как желаеш да се Ca un leu държиш? Като един, sau ca un miel? като един лъв или като агне? Ние, всеки един от нас. Как желаем да се държим? Като лъвове или като агне? Mi-aduc aminte când eram mic și mai mă supăra un băiat mai mare Спомням си, като бях по-малък, един по-голям батко така ме ядоса много. Ce credeți că făceam? Какво си мислите, че правих? Îl spun eu lui tata. Ще кажа аз на баща ми. Adică să vină tata mare și să Да дойде facă dreptate. баща ми, нали, който е по-голям от тебе, и да въведе ред. Dacă așa ne gândim, Ако така си мислим, nu suntem frați cu mielul. не сме братя с агнето. Am citit despre Ioan Botezătorul Прочетохме за Йоан Кръстител. zice, el nu-și socotise viața ca fiind scumpă, cu gândul să poată face lucrarea ce îi se dăduse să o facă. Значи той не считаше живота си толкова скъп, че да не направи това, което трябваше да направи. Da, am găsit. Zice, și acum, din închisoarea în care se găsea, aștepta ca leul din seminția lui Iuda să trântească la pământ îngânfarea supritorului. Йоан Кръстител, докато беше затворен в тъмницата, през ума му минаваха такива мисли. Лъвът от Юдовото племе, защото той знаеше това пророчество.
няма ли да стане да разтърси земята? Нали? Frații mei, cel mai frumos caracter, zicea Domnul Iisus, cel mai mare om născut în femeie, Ioan Botezătorul. За Йоан Кръстител спомняте си какво свидетелства Исус Христос. Че няма по-голям от Него. Cum voia să fie Iisus, leu sau miel? Но какви желае Христос да бъде? Лъвове или агнета? Dacă El, da pe noi, Ако Йоан Кръстител имаше такива мисли, нали? Какво остава за нас? Domnul să ne ajute, Господ да ни помогне. privind la frumusețea caracterului Lui, Гледайки на красотата на Неговия характер. să ne pocăim de gândul răzbunării, Да се покаяме за бунтовните мисли, които се появяват в нас. să iubim pe cei ce ne persecută și ne И asupresc, да обичаме тези, които ни преследват и гонят. să primim pe Domnul Iisus în inimă. Да приемем Христос в сърцето си. Mielul, Агнето. înjunghiat, Закланото агне. orice miel, mielul înjunghiat, Не кое да е агне, а закланото агне. semnele înjunghierii vor rămâne veșnic. Белезите от неговата жертва винаги ще бъдат на него. Zice Ще că останат за винаги. în cetate nu este soare, nu-i lumină, В Иерусалим, в Новия Иерусалим няма да има слънце. pentru că cel atotputernic și mielul sunt lumina lor. Защото Всемогъщият и агнето са неговата светлина. Mielul este lumina, Агнето е светлина, mielul este templul, агнето е храма. mielul este garanția fericirii pentru veșnicie. Агнето е нашата гаранция за вечно щастие. Iar noi toți Но ние всички suntem frații lui mai mici. сме неговите по-малки брати. Să ne ajute Domnul Бог да ни să ne помогне pultăm ca mielul. да се държим като агнета. Și în noi oamenii să vadă pe Hristos. И в нас хората да видят Христос. Amin. Амин. Положение.